tātou tāpua I le tua. Le nofo I le mea lilo o iai le silisili ese, e mau o ia I le paolo o le ona le malosi umalava. O te whapea atu I le li, o lo umalu o ia malu olo, o lo watua o te whatuatua ia te ia. Te o tātou tālo. O a nganga ia, ma loto ia I mātou, e na ua mātou uru whale mai lo malu nei, o le no fuanga o le whautu ngā tangi whale nganga, e sā ili ai I mātou o lau whanau lo whetalai mai mo I mātou, taita ina ai o mātou wola. Ai vai male ato toa I mātou, o mātou te tālo nganga pa I ai a fio mai e te tautoa lua la mātou tāpo inga nei, te o mātou whaia I le nganga ma le whamaoni. I ulawa I se vi inga o lau a fio o le tua le tamā le alo ma le nganga pa ia. Amene. Inga le tua le pese tōku se lau li masfu ma le fitu.
te wina o le tuspaia, tuswhilwhilea o mo mai le whengainga fōu. E vangalia luka I lona matau poe ono. Tātou te whaitau whiawa wai, mai le whai upo e tōru sifun ma le fitu. E whangata mai le whai upo e whās sifun ma le iwa. E vangalia luka I na se vaenga mai le whai upo e tōru sifun ma le fitu. Whangata mai le whai upo e whās sifun ma le iwa. Aua tau te whamasino atu, ona le whamasino ina mai ei lea o utou. Aua tau te whaasala, ona le whaasala ina mai lea o utou. Ia utou whamangalo ina atu, whamangalo ina mai ei utou. Pe talai atu ia le whātaoto I ate I lātou. E mawhai ea le tā waso na taitai I le tā waso. La te le pā u malawa ea I le lua. Sia le mea te waai atu ai I si whāsi la au I le mata o lo uso. Ai le loa e oe le utupoto I lo lava mata. Lei foi se la au le lei e fua mai I fua leanga. E lei foi se la au leanga e fua mai I fua le lei. Mau mai me le lei, e le tangata mi o le lei, I me le lei ua teu I lona loto. O le tangata mi o leanga foi, ua au mai e ia me leanga, I me leanga ua teu I lona loto. Ua o le tele o me I le loto e tau tala mai ai lona ngutu. O se sau ia te au ma whaalongo ia upu ma whaia e ia, o te whaelo atu ia te utou le ua tusa iai o ia. Ma le whai upo e whāsifu ma reiva. Manua mai le nganga le atua le tātou whaitau mwhalongolonga ia nā whionga tu mau ia te ia lona lava vi inga nei se iau le whavavau lava. Amene. Se lau sumar tolu le pese tātou toi pese ai.
tātou tālo. Mātou wha moe moe lava I le pai mai o loa nganga moe mātou. Wha tumuina I o mātou loto ma o mātou nganga. Mātou te wha foi ai le vi inga ma le whane tanga I lau o fio. Ono loa lofa ma lo wha maoni. Le vai aso fe au manga luenga o ma vai atu. O le anga I tai mauta o lo mātou urufafo ma lo mātou urufale. O le whiangai manga luenga ma le sa I linga o le poto ma le tamai fale aonga. Le lava ua whai u fe au manga luenga. A oe whai sāno nofo I tono o mātou a inga tui le mulupanga. Ma wha no manui lau a fio I lau tau singa ma lau leo leonga moi mātou. Le lava o mātou uru whale mai le amatanga o le nei foi vai aso. I le manuia ma le saunga le mu ono o loa lofa ma loanga le lei wha soa mai. Sa e mua au mamuli au I lo mātou uru fafo ma le uru fale. Sa e wha soa u wha manuianga. Wa ua mātou sa ili ma tāngo lima ma maua. Ua mātou a ai foi ma mao ona ua whiinu ma mali lie. Ua mātou lava lava ma wha mawhana whana ina. Ona o au whamanuianga e te wha soa mai pe lo mātou ola I le aso ma le aso. Mātou whaftai mō mātou a inga. Mātou whaftai mō mātou mawhtanga ma sōtanga. Tono a inga o mātua ma whanau o unu ngali. Tono o lau e kalesia ma lau whiau ma lau ngā luenga. Tono o ngā luenga ma o onga. O alawa whaenga o le soifuanga nei. Ua e whasoa mai moi mātou. Ma eu lava le alofa ma le anga le leo oelo mātou atua. O mātou maua ai whamanuianga o loa lofa whasoa moi mātou. Mātou whaftai ono leola whaonga ina. Tā leni ma tiute ma whaiva wai tofi ma wala wai mātou. Le ngata o le poto ma le iloa ma le malmalama o mātou ngālu due ai. Tono ngāluenga whale malo, ngāluenga wha company. A lo mātou ola Vailaau ina foi tono o lau e kalesia ma le ola tautua o tangata I a te oe. Mātou whaftai ta mao no la mātou mawhtanga I tono o lau e kalesia nei. Ese mea mātou te o mai ai ma tutupua e ai. A waia maia whaatasi mātou o le ainga o lau whanau. O itu tino lo tino keriso e na o mātou maua le whamanuianga. Mātou maua le alofa tū noa lau e whio moi mātou e ala ia Jesu keriso. Ma ua vea ai lau e kalesia e whai mano foanga o lo mātou wola whātua ma lo mātou wola te tonu I a te oe. Nā whtai ona o le whaola tanga o le tangatanga sala. O a vea I o mātou ola e leo ni ola e mau mauina. A soi fua maola ua e alofa ina. Ona o le tongi ola o le tangatanga sala ua e saunia e ala I lo lavalo pele o Jesu keriso. O lona maliu ma lona toi soi fua manu malo. O a vea I o mātou ola e leo ni ola e mau mauina I le neilarolangi. A o soi fua maola o tapena ina whale nganga e oelo mātou o tua. Tau ni ai mātou e toi mafuta I le ola whawa vau whaotasi maoi. I lo malo wa e saunia. Tu mau ia te oe le vi inga o le whamanu ma le whanetanga. Nei se ia o lava I le whawa vau. Mātou whamau lalo ma whatu ese I lau a fio. O ai mātou se whanau ngā sala. Nā na tau o I mātou lau whanau. Ai mātou lawan tangata whalong ngā tā.
O i mātou ni tangata e pāu ue se so i a te oe malo alofa tu noa. Tele ina o mātou solo muli ma fuli tua i a te oe malo finangalo. Mātou te lei loa na tai o mātou wola i le mea finangalo aila o fio. Ngā tō o atu i a te oe lo mātou tamā. Se i e whamangalo mai mātou taito tasi. Tō fui mātou mō mātou a leu, mō mātou leanga i o ruma. O mātou o atu le tamai, whamangalo mai mātou taito tasi. Whamangalo mātou a inga, whamangalo mātou whanau. Whamangalo lo mātou taita ina o mātou a inga, ma le whaatonu ina o mātou whanau. Mangalo o mātou wola o fwoi nātu i a te oe ala i lau e kalesia. Wa ua wha tumu lima lo mātou wola ngā lulue ma leo le tautua i a te oe. O mātou watu tamā. Ia e alofa mai moi mātou o lau whanau. Ia mātou langona ina lo alofa tūnoa e te whamangalo. Ma e whamamai mātou. Ona o lou alofa e ala ia Yesu Keriso. Mātou talo, o foi natu le nei au lotu i au luma. E na ia e whamanuia mai. Ro mātou wola ngā lulue, ma le o la tia. Ro mātou tau ma whai e na ia bea lau e kalesia whai ma moli mau o lou alofa ma lo wanga le lei mai. I au tangata whātua tua. Mātou talo ia e whamanuia ina. O i tū tino ese o lo ngā lulue ma mōli mau i a te oe malau tala le lei. Ao ina mātou whanau, ma ao ina o mātou wola mō lau fio. Mātou talo ia e whamanuia mai. Mātou mana tuana i o mātou tamama, tina mātou tua o lau kalesia o ewa. Fata oto lia ma ua pula langoto lo latu soifua. Mātou talo ia iailo mawhanawhana. Fa oli loto oelo mātou atua ia i latou. Ia latou mauti noa e le ngata i le ola nei mea mātou te whatu atua i a te oe. Awa e saunia le ola whawa vau mo i mātou uma oe. O talitonu ma whatu atua i lau fio. Mātou talo mō nai a mātou whanau. Whanau iti ua e fua ina o au mea lofa tangata i tu tono o mawhitanga. Whauru ngā li ma tu tono o lau e kalesia. Mātou talo ia e whamanuia. Ia tu tupu maola mātou whanau. Ia sili o na ata ma mai i lātou i lau a fio. Ma mata tau i lo finangalo ina i e whaunga ina o lātou wola. Sauni ai lātou oni mea whainga luenga o ngā mō lau fio mō le lumana. Mātou talo mō whi au ma ngā luenga. A inga tei tasi uma ma o lātou lavasinga ia e whamanuia. A tia eino o lātou wolanga ma whanau tono nei atunu. Wa vea ma no fuanga. Wa vea foi ma a inga ma o mātou whai malo ai. Ma o vai tama ina o mātou wola. Mātou talo ia e whamanuia. Mātou mana tua nei tunu o New Zealand mātou nonofo ai. Mātia e ai o mātou a inga. Mātia e ai lau tala le lei ia e whamanuia ina. Mātou tui nātu lo mātou tunu Samoa. Nei vai tau o le le mautonu. Ia male fete nai o manatu malangona i upu whai o malo. Mātou talo. Ia maua le toa file mu. Ia maua foi le ata mai tai o le whainga malo. Mau tai wa e filfilia e tai ina le atunu. Mātou talo. Ia wha file mu ina e lau fio mātou langona. Ma ia mātou muli mea o lo tātia ai lo finangalo. Mātou mana tua le lololangi ao, ma le lololangi vevesi. Mea o lo whengai ai tau o ma whe vai a inga. So i fua maola o mau mawina.
Mātou talo ia iailo mawhanawhana ma lo file mu. Mātou talo moe o lo mamai ma whata o tolia ia iaila u whamalolonga. Mātou mana tuai le tamao le pulenga ia u whanga whawhia ma ona ngase mātou talo ia iaile whamalolonga la u fio mo ia. Mātou talo se taimi mātou whalongolongo. Ai feta laila ua fio ia e ta talau mātou loto mau mātou nganga. Ia mātou langona ina lo feta lai mai moi mātou. A vea i pea au o fionga e whai masulu i o mātou vai. Se malama lama i o mātou wala. O mātou talo ia. Mata talo lilo ai le lilo lava i lau si la whangati. Ia whaia lo lava fina ngalo ai le o mātou loto o au mātou talo ma Vailaau. E ala iai e su keriso le li mal whaolo le wao i mātou talo. Lo mātou tamai o le langi. Ia lo suafa, ia o mailo malo. Ia whaia lo fina ngalo i le lalo langi e peio no whaia i le langi. Ia e fwai mai a te mātou le asondeia mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e whamangalo ia te mātou ia mātou ngasala. Peo i mātou fōio no mātou whamangalo i nātu. Ia e wāanga leanga mai ia te mātou. Aua fōi e te taitaina i mātou i whaososonga. Mātou ai le leanga. O wai o le mālo ma le mana. A toa ma le vi inga e whawavaurawa. Amen. Se lau fitu maleiva le. Me ingo le atua tātou te pese ai.
tātou tālo. O mea lofa whaasafua mai mo lo matawola. Ia o fia ai ma mea lofa tupe o fua o le ola ngarurue ma le ola saili. O mātou o foi nātu o nia mātou tāulanga i lau fio ma lau tala lei. Whapa ia mai le ola foai. Ai e sili ona e whapa ia ina o mātou ola e o foi nātu. O ni mea whaingaluenga i o ao. Ono lo lova suafa Yesu. Amen. Ia tātou tatalo. Ia mādia upolo ngutu ma mawhawhaunga o mātou loto I lau whaafonga lo mātou atua. O lo mātou papa malena te tongi ola ina I mātou. Amene. Ia whaunga ina le Feu poe fashful maleono tusi lesa tato ese le meo lo a ngai ai le soi fuanga whaatino o tangata ia o lo whalongolongo. Ma le meo lo fina ngalo ai Yesu. Le alai e au mai ai le fesili lea o se fesili lui tau. It's a challenging question for people who are listening. Se ale mea. E ta ua iau, e au tau, le li ie, e tau te le whaia meo, te whaia tuai, e a te au tau. Whai upu leo, o se vaenga o le launga Yesu, o lo ta ua e luka, whai mai luka o le launga I le mea launga tasi. Mai fōlinga mai I talito nunga o tangatua sua le tuspa ia. E ese le launga leo lo ta ua e luka. Lea na tātou whaitauina se vaenga. Ma le launga a Yesu leo lo wha mauina e mātaio. E le mata upo e 5, ma le mata upo e 6, ma le mata upo e 7 o le tusio mātaio. Lea e ta ua o le la unga wha mu ia a Yesu I lunga le maunga. Manatu la tangata sue e ese le la unga lea o lo ta ua I luka. Lea whai mai luka o le la unga I le mea la unga tasi. Ma le la unga lea ta ua e mātai o e whai mai o le la unga I lunga o le maunga. Ia po le la unga wha mu ia. Mai o se o le launga lea e fōlinga mai o
o lo a mata mai i le whamatalanga luka e whapea ua maliu ifo o ia whatasi mai lātou o na tūlea o ia i le mea launga tasi ma o na so e tō tele ua lātou o mai e whalongolongo i a te ia. Mai o i nā lea a mata ai le launga lea Iesu o lo whamatala e luka e le ngata o le nofoanga o lo whaiai o le mea launga tasi. A o tangata e tō tele ua watu e le ngata o na so e whapea o tangata sa muli a Iesu. Tangata e o mai isi vaenga, mai isi nu tua oi o leo o mai whalongolongo. Mai atono le mea foi leo lo wha upu ai ia le manatu au tu o le vai aso le nei e whapea maua ina le upu o lo whatatau i whetalainga Iesu o lo ao atu i tangata o e na whalongolongo ia i lātou. A whai au te fo i anga i tua i le launga o na lo a mata mai le whai upo e lua sifuru ma wha solo mai ai. A le sa tātou whaitau ina mai le whai upo e tolu sifuru ma le fitu e fōringa mai. E le aia se senga tele o le wha o le awivi o lo wha o ngā ina i Iesu i lana launga leo lo wha mauina e mātai o. Ma le launga leo lo wha mauina e luka. O lo iai a wha upunga wha amuia. E peo na iai le whai upo e lua sifuru e o atu le whai upo e lua sifuru ma le tolu. O lo iai wha upunga e wha pea oi tālofa. O lo wha o ngā ina e Iesu le wha upunga lea mai le whai upo e lua sifuru wha. E o atu le whai upo e lua sifuru ma le ono. O lo iai foi ana o onga i le alofa e tatau ana wha atino ina e le tangata i e feitai mai a te lātou o e o lo avea mao lātou fili. Ia mao lo tā ua foi vaenga ia. A lo whai ula le vaenga le nā o le launga i le wha upunga e wha pea o le nei. Ia muti vale lo tau alofa pe o nā alofa muti vale o lo tau tamā. Ia muti vale lo tau alofa pe o nā alofa muti vale o lo tau tamā. Pe o leo whātātia e Iesu le fua whātatau e fua ai le me tau o le alofa. O lo fua whātatau i le alofa muti vale o le atua mo i tātou. O le fua whātatau na. E leo fua ina ono mea wa e maua ma e fua ina i tangata e leo le nā. Ai o lo fua i le alofa muti vale o le atua o lo alofa mai ai i ai tātou. O i nā o lo a o Iesu i lana aunga le fua i ai le me tau o le alofa. O le whawhita uli o lo whea ngai mai Iesu i le taimi lea. O lana ngā luenga fola, ma lana ngā luenga wha malolo, o na e se ma mao lava le mea o lo wha tino ai le alofa o tangata. Ma le mea o lo fina ngalo ai le atua mō lātou. Nā na tau o tangata o lātou o le nu o le atua, o lātou o le nu filfilia o le atua, ai a fua le wha tino ina o lo lātou alofa. Ma tau lia fo le nu lea e ila na fua whātatau. Na fua ai e le atua lo lātou alofa. Ia e alofa atu i le li lo atua, ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. Fua lea na whātatia i Iesu i le nu lea. Ina ua saule lātou savalinga mai le polonga sa iai ai kupito. E o mai le nu na fola ina. Fua lea na fua ai. Israelu. Ia e lo fatu i le li lo tua, ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. Au lea la, ua no nofo nei to tonu o le nu lea. Lea la ua i le taimi ua fio mai ai Iesu. Lea ua sila atu Iesu. I le fatinonga o lo fatino ai. E le lotu i utaia.
ma le whātua tuanga o tangata Israel. Le laua whesili ngia ai. Ua le onga tasi, le futia ma le umeli. Olo tā ua i le whaiupu leana a matan tātou whaitauina ia le wha masino ai o tangata. Ma le wha masino atu e leisi o leisi. Le wha asala atu e leisi o leisi. Le wha tino ina o le alofa ma le anga le lei o leisi leisi. Ma ua fōlingai, ua le aise taita inga mautu o taitai ai a leo langa whale anganga o tangata. E o foi le awa onga o lo maua mai e tangata, mai o lato taitai. Ua se foi le mea o lo angai ai. Mele na ala enu whao ngai e su le fe sili whaata oto e whaapea. E taitai e le tau aso, le isi tau aso. Pe le pa u e umala uai le lua. O lo whata tau le fesili whawhata oto le a Yesu, ono le tūlanga uai ai. O onga se o lo teitai e la tau, e le autusi upu ma le au fariseio. Ma ua le ma whaio nā tangia, nea lofa o le atua. Nea na whatatia mo Israelu. Ia lofa atu i le li lo tua ma lo roto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. Wa vele whawhia me o tonu o tai o le lotu i uteia. Ma awala o lo latu whatino i nai, mea i to tonu, ole e kalesia, ma to tonu o le lotu i uteia, ma mea ua o se sea i lava mtangata. O le eise taita inga sa. E whaongai e sule, tala whawhatusa lea. Whawhewhea na e tau mawhai e eu ese. Ia le mea o lo la vea i le mata o lo uso a o laite lele utupoto o lo whaalava i lo mata. How can you see another person's sin if you yourself is much sinner than the other person? O fo ringa mai ai, wa le aise taita inga le lei. Lea la wala i ona feta lai Yesu. Ia vea loutou alofa. Ia whaapei o le muti vale o le alofa o loutou tama. O le fua whaatau lea. Fua le tau an whaatino ai le alofa o le tangata. E le fua ina ono meu foai mai e leisi tangata i ate oe. Lea foi ai fesili ai Yesu i lana launga lea. A whai e te foai atu mea i le tangata o laisa foai mai i ate oe ni mea. O le a se whaafetai e mawhai ona e maua. Ona o le nā whainga. If you give because the other person is giving to you, what blessing do you have? Nea se mele lei e te maua pe a whai o lea e te whaatino ina le alofa ona wa alofa mai leisi i ate oe. Nea la nā lai on whai i Yesu la nā o onga lea. Ia e alofa atu i lea wa vea maufili. Tā uale ia lea o onga ma le launga lea Yesu o lo tau mwhai e mo moli e na whalongolongo. Sāle mea ta ua ai a ue o tau leli ie. Ai tau te le whaia le mea te whaia tuai i a tau tau. A very challenging question that Jesus Christ has raised for people who have been listening to him preaching. Ona ese mau al me leo o lai tangata.
ma le mea o lo fina ngalo ai le atua mo i lātou. Tolu ni a onga tā ua mai le vaenga o le tusi lea sa tātou whaitau ina o le launga i Jesu i lunga o le mela unga tasi o lo fia momoli e whai mao onga mo tātou le nei tai au. Ngomua, ia whaalia i lo o langa ma lo uola le muti vale o le atua lo tātou tamā. Make sure that in your life it reflects the love of God that He shares for us every day. It should be reflected in your life and my life. Mai fitalenga Yesu le nei. Ia muti vale lo tō wa lofa e pe o nā lofa muti vale mai o le tamā. O le alofa muti vale o le atua o tātou tamā o le alofa e le whatua o ia. O le alofa e whanau mai i le loto ua langona ina le anga le lei le whatua o ia o le atua mo oe mau. E le fua ina i le atua lo nā alofa o no sou le lei po sou le anga. E le fua ina whapena i le atua lo nā alofa mo oe mau. He continuously show love and grace to all of us, all the days of our lives. Good times, bad times, challenging times for all of us. If au lava le alofa o le atua mo tātou. Pe tātou te anga sala, pe tātou te tama ma teine le lei, e le fua ina whapena le alofa o le atua mo tātou. Pe o lo whitalai mai Jesu po lo tō lua, po lo awhine, po lo watati, lo watali, po lo tangata ese, po lo tangata fo i e ita i a te oe aua nei whaamuta ina lo whaatino ina o le alofa. Aua nei whaamuta ina. Ia, ua tātou māsani o mā. O aina ita le tangata i lesi e ita ia. Whaamatala atu i lesi le anga o lesi. Tō mumu atu i lesi. Mui atu i lesi. Pe o le toi ngā lofa na e lofa ia tātou tangata ola. If you don't have a vested interest on something that you have to receive from people, then you tend to stop loving or caring for a person. Ena watusi Paulo i le kalesia i Korinito na whapea leo le whainga o le whamatalanga ma Paulo i le kalesia lea i Korinito. Wa le kalesia leo ua whemisa i tangata, ma ua whetau i tangata. Ona ua whailawa i le tangata ia le mea manatu iai. On tusi ai leo Paulo i le kalesia le i Korinito, ma whaapea le whainga o le whaupunga Paulo. A whai au te tau tala i ngana tangata ma a ngelu ai le aiso alofa wa vea au ma sume palo tangi ma le apa me mea tālili. Sume palo tangi o le mea whai whaili voilea e o tonu a ola ina sasa voilea e taipei o le tangi palau. E alana leo tele me o le drum. Ona, it's got an empty, it's empty inside, it's not full. That's why the noise is coming up. So le lai whai mai ai ia Paulo, whai o te poto i le mea taunga ngana, e ma whai whaona o te tala i ngana a ngelu.
ai le aiso alofa. I am like a drum that is empty inside. It's got a bigger noise, but it's nothing inside. A whaifoio ia te au o na perofeta ane, ma le ilo mea lilo uma, ma le malama umalava. A whaifoio ia te au le whatua tua umalava, e ave ese ai maunga, ai le aiso walofa o te lea o ngā lava. Nai tala noa Paulo le meo le tangata ata mai. Tangata ata mai. Tangata e la poa le ulu o no wata mai. Ia mala poa atua ia ma le ulu. Mo wana le iloa le wawhea ngai. Te lai whai mai a Paulo. A whai e tumulo maho whau i le poto ma le ata mai ma le malama. Ai le aiso alofa. Le au ngā la mea ia te au. A whaifo te tufa ina o mea uma e whanga ina i e matitiwa. A whaifo te tuina atu lo tino ina e susunu ina ai le aiso alofa e le ai lava sona o ngā ia te au. Tua lui ai Paulo le i ai ngā lofa le ma sani o tatou walo lofa ai. We only show love because it's in return of a love that comes our way. Le lai, whai e Yesu la naunga, e le whaupunga le i tangati whalonongo le neia muti vale lo tau alofa, pe ona muti vale le alofa o lo tau tamā. Se lui voi le mo tātou, awai, pe e masani tātou i le whaupunga voi lea o le whaatau alofa. A fifi mai, a fifi atu, alofa mai, alofa atu. Ia lale mea la in tātou o fua e whaile nā mea nā a inga e le a whai a tātou whalawelawe leo mai. We know that. That's how we think. That's how we do things. We only share love just because that's a return of what has already been given to us. Lelai, au Yesu, ma feta lai atu i tangata na whalongolongo, se ale mea, tau te tā uai ia te au leli ie, Lord, but you do not do what I am telling you to do. Se lui tau le mo tātou i le mea tau o le whaatino ina o le alofa. A ongalona lua. O le alofa muti vale o le atua o le alofa na whaalia ma whaatino ina e Yesu ke riso lo nalo. O le alofa na whai e le ona o tātou walo lofa atu i le atua. Ai ona wa lofa muti vale mai le atua ia tātou o tangata angsala. E whai ele mōni mau le apostolo Ioane a wāua wha pēa lava o nā lofa mai o le atua i le lorangi. O iau mai ai lona ata li e tōtas. Ina ia le whano se tasi e whātua tua i a te ia. Ai e moa e le ola whāwawau. He mai Ioane i tangata o lai sa tusi ai. O le alofa lava le nei. E le ono o tātou walo lofa i le atua. A wā lofa mai o ia i a te tātou. Wana a wina mai lona alo. O le tongi ola moa tātou angasala. Le au pe le. A whaiwa whapeo na lofa mai o le atua i a te tātou. E ta tau ai o le tātou whialo lofa ai. E lei vai i le atua se tasi.
Ai a tātou whialo lo whai. Wa tū maule atua I te tonu ia te tātou. Wa to toa foi le lofa ia te ia I te tonu ia tātou. Ole pei ole ala fua lea e fua ai le fesota inga al tangata soi fua ma le atua ole whaatino ina ole alofa. How you express love and kindness. You know, whai I Isaia lana perfetanga I le fio mai o le mesia pupunga ina o na whai e le Isaia le whaupunga e whapea e moni wana tau ave o tātou ti ngā mana tau ave o tātou whanoa noa. A o tātou manatu o ia ua taia, ua whasia e le atua ma ua whātinga ina. A ua manua o ia o na o tātou sori tūla whono, ua momo o ia o na o tātou wami o leanga. O lea o inga e while mua I tātou sai o na lunga lea. O na whalava lava fo I o malolo ai tātou. That's the expression of love and kindness that God has done for us. A lea lai, maile la unga a Yesu I tangata na watu e whalongolongo, pe o na moli mawai luka, ia muti vale lo tau alofa e pe o na alofa muti vale lo tau tamā. A ongalo na tolu. E whina ngalo Yesu ina e tātou whaia, lona whina ngalo o ia o ao mai ai ia tātou. Peo le tele o teimi tātou te iloa o onga, tātou te malamalama fo ia o onga, ai ao e na tātou te mwhai whaatinoa o onga, e le mawhai on whaatino. We do the talk, but we do not do the talk. We don't follow what we say. We understand, and yet we couldn't follow it through. Mai fōringa ai o le nātura leo tātou. Tātou te iloa, ma malamalama, ai ao in whaatino o le mwhai o na whaatino. Mea le nā lai o na whai e Yesu le whesili lea. Seale mea, tā ua iau e utou le li ie, ai tau te le whaia mea o te whaia tuai, ia te utou. E le whaalupenga o lo whaalupe ai tātou, o tātou o tangata kerisiano, o le taunga lea o le kerisiano, e maua mai o le tātou muli a keriso. O lea lai o na maua le upu leo le kerisiano e mafua mai o na o le swafa lea o Yesu keriso. O le upu keriso la o le upu e mafua mai le ngana e leni. O le whali liwina o le upu mesia. Ia po le tangata ua ofo ina mai mo le whainga o se whamoe moe. Mai o le tūlanga mesia lao, Yesu, ia polo na tūlanga keriso. Lea na ia whai ai le tōngiola ma le tāulanga, e peo na maliu ai. Lea lai o na maua tātou. And that's why we are called Christians, is because we have a belief in Jesus Christ the Lord. Lea lai on whesili Yesu, I tangatanga whalongolongo. Nā me tau ta ua iau. Le ie, ai tau te le whaia meu te whaia tuai a te utou. Why do you say the Lord, Lord, but you do not follow what I have said to you? O le lui tau lea o le launga lea Yesu. O le toi whaatonu ina o te ngata whalongolongo, ina ia toi foi le mea na whaatatia ai la lato washing a whiangainga ma le atua.
Israelu, o au o lo tau atua, o tau o lo nu. O tau o lo nu, o au o lo tau atua. That close relationship has to be maintained. I le practice, le whaatinonga. E lena o upo e whaatino ai. A ia atangia le atua i mea tātou te whaia. Ia atangia Jesu Keriso malona alofa tuno i mea tātou te whaia. Tusi Paulo I le kalesia Roma. Ona whapele o le whaupunga Paulo I tangata kerisiano I Roma. A wai le aiso tātou e ola mo ia lava. E leo ti foi se tasi mo ia lava. A wā whai tātou te ola mo le ri. A whai tātou te oti mo le ri. Pe ola pe oti I tātou o tangata lava o le li I tātou. A wā le mea lava lea na maliwa I Keriso ma toi tū mai ai. Na soi fuai ina ia vea o ia mali mo e o ola a toa mai oti. Ole tā ua ole mōni mau lea Paulo I tangata ole kalesia I Roma. Ma lui tau foi lea mō tātou. Whawheo na a tangia le alofa whatamao le atua I lo soifua malo ola. How do you express the love of God to us in your life? Whawheo na whatino ia mea ia e tātou. Whawheo na tangia I lo soifuanga malo ola e moni le alofa o tātou I le atua wā alofa mai mo I tātou. Ia. E alual tangata ia ma. Whalongolongo ia I lona loto ma lona anganga. Pe whawhea. I don't want to answer that question because the question is for all of us, for you and myself as well. Fesili voi au ia po sao, malelei, le whaatino ina o le alofa o leo te manatu, o le alofa muti vale leo le tua o lo o ufaia. Tuk te ofo o tōm fesili tangata ia, whether you're doing it or not. You know, it's all a challenging question for each and every one of us. Not just for you, but for myself as well. Wā ole whitalenga Jesu malana launga le sa whai tangata whalongolongo. I lana launga le I lunga o le mela unga tasi. It's the same challenge that is coming through to us, to you and to me. Ole whesili lea. Ai shatu te tā uaia o le ri ia e tau te le whaia meu te whaia tuai ia te utau. Te o tātou tālo. Mātou langona lava le lui tau ina o mātou wola wa I mātou lava o tangata e aunga vale. Telefoi na mātou muli langona o mātou loto, ma o mātou mawhauwhau, ma mātou whātuatua nai ai I lo whina ngalo, ma lo whetalai mai mo I mātou. Wa e lui tawina I mātou, le nei aso ma o mātou tō manatu ai, ma sa ili le tangata lava ia. Po whape I ona mātou whātino ina le alofa, e pe ona e alofa mai mo I mātou. Ia, mātou o ma le nganga whawhitai, wa e le tu lafo ina I mātou o lau whanau. Wa e whetalai mai pia mo I mātou, o au mātou te talo
E ala ia Iesu Keriso le alii ma le whaola. Ameni. Se lua se lau sfulu ma le iwa ma wha ma vai atua i ai lātou o lo tātou whaitapo inga whātasi. I whesota inga tele vave ma le wha moe moe. Ia le alofa ma le anga le lei o le atua e a te utou. Lua se lau sfulu iwa le pesi.